Otiga President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua aria mathanite matikogererwo mushara uria mainukagia. Maminista, abunge, magavana na maafitha anene thirikari ni meguthie na mbere na kuriana gaciko riri arihia igoti mathiete na mbere na kurituhirwo ni magoti. Maafitha anene thirikari ni mongereirwo mushara mwaka-ini muhituku, nyongerera iria yari kinyanirio na matena meri. Itena ria mbere rikiambiriria wira mweri wa Mugwanja mwaka muhituku, na itena ria keri ribangirwo kwambiriria mweri-ini uyu. Ihinda-ini riri, maminista, munene wa watho, mwandiki wa ndudu ya maminista, magavana na munene wa aruti wira wa muingi mainukagia mushara wa 957 o mweri. Indi muthia-ini wa mweri uyu matanyite kuinukagia mushara wa 990. Andiki a karu, munene wa borithi na munene wa ruhonge rwa ugaceru mainukagia ciringi 792 o mweri. Indi riu matanyite kuinukagia ciringi 819 o mweri. Oho ni mamukagira credit gia kuhura thimu ya ciringi 20 o mweri. Hamwe na uguo, nyabara wa maminista amukagira ciringi 150 o mweri ari marihi ma njoherera ni undu wa kuruta wira muingi thengia wa uria andikirwo. Andiki a karu ministry-ini cia ugitiri, kigina na maundu ma nanja mamukagira ciringi 100 o mweri ari marihi ma njoherera ni undu wa kuruta wira makiria. Mahuthiro maya no mamwe ma maria mongereire murigo wa mishara thirikari-ini, president agiathana mahuthiro maria marahatiriria arihi a igoti mateanirio. I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president, the entire presidency, and extending to the entire executive arm of government. Operational expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel, hospitality, purchase of motor vehicles, renovations, and other expenditures. Abunge na maseneta nao mainukagia ciringi 725 o mweri. Indi muico-ini wa mweri uyu matanyite kuinukagia ciringi 739. Maspika abunge cieri mainukagia milioni 1,185 o mweri, na riu maramereria mata ciringi milioni 1,280 o mweri. Riri president atindikitwo ni ya Kenya ang'ethanire na wanangi thirikari-ini. Augite mishara ya gucenjia kuona thirikari ihuthagira makiria ya trilioni 1 o mwaka kuriha mishara. I also propose that equally Parliament, the judiciary and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting the very loud message that is coming from the people of Kenya. Hamwe na uguo, maspika mamukagira credit kia 25 o mweri, riri abunge na maseneta mahagwo credit kia 15 o mweri. Oho abunge mamukagira marihi ma iguru ma guikara the micemanio-ini, kuria muikariri giti wa kamiti ainukagia 240 o mweri kana 15 hari o giikaro. Munini wa muikariri giti ainukagia 192 o mweri. Riri ameba kamiti itiganite aria ni abunge mainukagia ciringi 120 o mweri ni undu wa guikara thi micemanio-ini. Oho abunge ni mamukagira milioni 44 cia kugura ngari na nyumba na insurance ya ugima wa mwiri ya milioni 10,600. Ino no imwe ya mishara ya maafitha atare thirikari-ini iria muingi uthiete na mbere na gutetia. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.